bakunzi bacu ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Abatwumviriza ndabahaye mwiriwe bivanye naho tumbereye, abandi ndabahaye bwakeye. Uyu munsi twaje tufise umutumire adasanzwe, umutumire w'umupasiteri. Reka tumwakire. Turabakiriye pasiteri. Murakoze cyane. Ego twashaka mwibwire abatwumviriza mbere yuko dutangura ikiganiro. Jewe nitwa Pasiteri Nzeyimana Gaspari. Ndubatse, mfite umufasha n'abana batatu. Mfite abuzukuru babiri. Ubu ngubu nkaba ndi muri paruwase ya Eglise Protestante de Belgique ya La Bouverie. Hakaba ariho nkorera umurimo, nkaba mpamaze imyaka 9. Murakoze cyane. None pasiteri, mbere yuko dutangura kino kiganiro mwosenga kugira ngo twishire mu biganza by'Uhoraho. Reka dushime Imana. Turaguhimbaje Imana igira neza, turagushimira ibyiza byose dukorera uri Imana nyamana. Turagushimira ko watugiriye neza kuva mu buto bwacu kugeza uno munsi, kandi iteka ryose iyo tukwiyambaje uradusubiza. Turakwinginga Mana Uhoraho ngo muri uno mwanya tugiye kumara tuganira, ubane natwe, Mwuka Wera tugenderere, atuyobore, byose bigende mu bushake bwawe. Ibi byose tubyambaje mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo. Amen. Amen. None pasiteri, nashaka ndababaze mbere yuko muba umupasitori, mwebwe mwavukiye mu muryango ukijijwe? Navukiye mu muryango w'abakristo. Ariko ni abakristo, ni ukuvuga ngo badakijijwe cyane, kuko nta kujya ku cyumweru bakajya gusenga, cyane cyane bo bari abadivantisiti, ni ukuvuga ngo ku isabato bakayubahiriza rwose ku buryo bushobotse bwose. Ariko iby'agakiza, kumva rwose ko umuntu yiyeguriye mu Mana, kandi ntako. None we wakijijwe gute? Wakiriye agakiza bigenze gute? Njye nakiriye agakiza nkuze, mbese naratangiye n'akazi. Icyo gihe nari umwarimu mu mashuri abanza, ariko hari umuntu wambereye icyitegererezo. Ni umupasiteri, wari umupasiteri wanjye. Yari umuntu wicisha bugufi cyane, ukunda abantu bose, arangwa n'urukundo. Niwe usa naho wankundishije ibintu by'Imana, mbese yambereye umucyo. Yaramurikiye, niwe watumye nkunda ibintu by'Imana, numva nanjye nabijyamo. Iby'ubwarimu byo kwigisha nkabireka. None uwo mwanya mwaciye muheba kwigisha kubera uwo muntu ababereye akarorero? Oya, ntabwo nahise mpeba ibyo kwigisha, ahubwo nagize igitekerezo cyo kwandikira umusenyeri w'itorero ryacu. Icyo gihe ryari ni itorero metodiste libre mu Rwanda. Mwandikira nifuza ko nakwinjira mu by'ubupasiteri. Ariko icyo gihe ntabwo yahise ansubiza, yariturije. Hanyuma nza kugira igitekerezo cyo gusubira mu ishuri, maramo imyaka 2. Nyuma y'iyo myaka 2 nibwo itorero ryampaye akazi. Noneho icyo gihe nakoreraga itorero, nibwo musenyeri noneho yongeye kunsaba, kumbaza, ese uracyifuza kwinjira mu by'umurimo w'Imana? Icyo gihe rero ukwifuza kwanjye guhuza n'ubusabe bwa musenyeri, numva ari ubushake bw'Imana. Novuga nti rero yabanje kubiga ko imbere y'uko abishura, wumva ko ataciye abishura ubwo nyene. Yabanje kunyigaho, akareba, akabaririza imikorere yanjye, umwifato wanjye. Nyuma yaho amaze gusobanukirwa neza, amaze kumenya umwifato wanjye, nibwo yagize igitekerezo cyo kumbaza niba gifite ubushake bwo gukora umurimo w'Imana. None mu gukora umurimo w'Imana mwatanguye gukora iki
nibaza ko mutahereye ku bupasitori. oya ntabwo nahereye ku bupasiteri nk'uko nari mbivuze mu mwanya ushize, nabanje gukorera itorero ndi uwo bita entanda cyangwa umuntu yavuga nka kontabule w'ishuri ryisumbuye. Hanyuma nibwo ninjiye mu gipasiteri, kuko cyane cyane mu itorero ryacu metodiste libre umuntu ashobora kuba pasiteri atariga teoloji. ubwo nabyinjiyemo, hanyuma baje kunyohereza kwiga teoloji nyuma yaho, ariko narabitangiye. none teoloji muba mwayize igihe kingana gute? Teoloji ubundi yari imyaka 4, ariko icyo gihe imyaka 4 ntabwo nabashije kuyirangiza, ko hajemo ikibazo. Nari mu mwaka wa nyuma, hazamo ikibazo cy'intambara mu Rwanda na jenoside, sinabasha kurangiza. Nasubiyeyo kurangiza nyuma ya jenoside. Mwahavuyemo yirangiza rero murayiga irahera? Narayirangije ndayiga irahera, hanyuma nongera gusubira mu mirimo itorero ryari rimpaye. Mwaciye mukora iki? Mwagumye muri kontable? Oya, nyuma yaho byarahindutse, kuko icyo gihe banshinze ubuyobozi bw'ishuri ryisumbuye ryigenga ry'itorero ryacu nyine metodiste libre mu Rwanda, aho bita Kibogora. None aho muri pasitori ubu uye mwahaje kubera iyo diplome y'ubuteoloji? Aho ndi ubu ngubu nkigera muri iki gihugu cy'Ububiligi, diplome ya teoloji nari mfite yo mu Rwanda ntabwo hano ntabwo yahise yemerwa. Byansabye ko nongera kwiga imyaka 2 kugira ngo ngire master. Ubwo mu Rwanda nifite lisanse, ngeze hano byansabye kongera gusubira mu ishuri, nkora imyaka 2. Nyuma y'iyo myaka 2 mbona master muri teoloji, ariko ntabwo nahise ninjira mu gipasitori. Mwarabanje murakora iyindi mirimo mbere yuko mwinjira mu bupasitori? Nabanje kwigisha religion i Buruseli imyaka 3, hanyuma naje kwinjira mu gipasitori nyuma y'iyo myaka 3 nigisha religion. None mu bupasitori mukiriko muri presenta umenga mwatubwiye ko muhamaze imyaka ingahe? 9. None muri iyo myaka 9 mubona mubiravye ingene igikorwa c'ubupasitori, mubona ari igikorwa coshobora gukorwa n'umuntu uwo ari we wese? Igipasiteri ntabwo cyakorwa n'umuntu uwo ari we wese. Umuhanga mu bya teoloji witwa Calvin yavuze ko umuntu ubatijwe wese yakora umurimo w'Imana. Ibyo bita mu Gifaransa pastorat universel, niba ko nabivuga, sacerdoce universel. Ariko ntabwo umurimo wa gipasiteri ukorwa n'umuntu ubonetse uwo ari we wese, kuko naho habonekamo ingorane zaho. Bisaba rwose umuntu nyine wabyigiye, ariko akagira no kwihangana, kuko nubwo itorero nyine ari abantu b'Imana, ariko nabo mu itorero naho ntihabura amatiku, ntihabura kutumvikana. Birasaba rwose umuhamagaro w'Imana kugira ngo ubashe gukora uwo murimo, ugire kwihanganira abantu, ugire kubakunda, ugire kwirengagiza amatiku yabasha kuvuka mu itorero. Ego ndumvise yuko ubupasitori busaba kwihangana, umva n'igikorwa c'Imana kitoroshe. Numva umenga bisaba ko Imana nyene iba yarakwitoreye. Bisaba ko Imana iyo nyine rwose koko uwo muhamagaro ukomora ku Mana, bisaba ko Imana ikubashisha kwihangana. N'Imana iba yarakwitoreye. Si ukuvuga ko abantu bose bakora uwo murimo bashobora kuba barahamagawe n'Imana, bashobora kuwukora kubera ko yabonye undi mupasiteri ameze neza, yakumva nawe yabijyamo. Ariko iyo umuhamagaro Imana yaguhamagariye, bikubashisha rwose kwihangana,
ugakunda intama, ukumva ukwiye kuzitaho, ukumva ukwiye kubagirira neza, kubagaburira ijambo ry'Imana. Ukumva rwose nubwo nk'uko mu matungo harimo amatungo yicana, ukumva nubwo haba harimo nyine baguteza ibibazo, ariko ukwiye kubihanganira ukabakunda, mbese byose ukabirenzaho urukundo. none mwebwe imbere y'uko muba abapasitori canke ukiri mutonyi warigeze urota uvuga uti jewe narose ndi pasitori canke woba warumvise umuhamagaro? Kuva mu bwana bwanjye kiri mutoya cyane, iyo narebaga nyine abapasiteri ukuntu ari abantu beza, cyane cyane ngendeye kuri uwo mupasiteri nahoze mvuga, urebye umwifato we, urukundo, kwicisha bugufi, ukunda abantu, numvaga ari umurimo mwiza cyane. Mbese nabikunze kuva nkiri mutoya, ariko mbese biza kunsohokamo cyane, cyangwa nza kurushaho kubikunda ari uko mbese ngeze mu gihe cyo kuba ndangije amashuri ndi ku kazi nkora. None nk'umurimo w'ubupasitori mubona mwo ugereranya nk'umurimo w'umuganga? Umurimo w'ubupasiteri umuntu yawugereranya n'umurimo w'umuganga. Umurimo we n'uwo gukiza umubiri. Aba afite uburwayi akabafasha, akabavura. Hanyuma natwe umurimo wa gipasiteri n'uwo gukiza roho. Urumva ko ni imirimo umuntu yagereranya, umwe arakiza umubiri rokoro, undi agakiza roho. Rwose iyo mirimo abo bantu uko ari babiri, muganga na pasiteri, bayikorana rwose umutima ukunze, bagirira abantu neza, bafasha abantu. Aho ni byiza, murakoze cyane. None nagira ndababaze pasiteri, nk'ubu uye turi mu gihe cya pasika, hari akajambo ka pasika k'izuka rya Yesu mubwira abakiristo canke n'utari umukristo, akajambo komufasha? Ijambo ryafasha buri wese ni uko Yesu yamaze kuzuka akiyereka intumwa ze, hari ikintu yazisabye. Yarababwiye ati mugende mwamamaze ubutumwa bwiza uhereye i Yerusalemu mugakomeza i Samariya, mukagenda ku mpera z'isi yose. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ubatijwe cyangwa se umuntu wese ukunda Imana akwiye kwakira iyo misiyo, ubwo butumwa, akumva akunze rwose ijambo ry'Imana, akumva kandi akwiye no kurishyikiriza n'abandi batari barimenya, bakiri mu mwijima. Hanyuma kandi kabazo numva fise, uravye umurimo w'ubupasitori mukora, ubona hari uwo wohanura uti dufate nk'umwana wawe, uwo muhanura uti nawe uzobe pasitori? Umubyeyi kenshi na kenshi yumva yakwifuriza abana be kuba nk'uwo yabaye. Nkanjye nk'umurimo w'ubupasiteri numva wukuze kandi nawe ugiyemo umugisha cyane. Numva rero hari umwana wanjye rwose mbonamo iyo mpano, ndabimusaba, usibye ko si ibyo guhatirwa. Umuntu wese akora ibyo yumva bimuvuye ku mutima. Icyo namubwira ngo ese umurimo nkora urawukunze? Noneho yaba awukunze nkamushishikariza nawe kuwukora, ariko kuko kuri jye ari umurimo mwiza, n'abana banjye bose bawukoze byarushaho kurushimisha. Urakoze cyane pasiteri kutuganiriza. Nibaza yuko n'ikindi gihe tubatumiye muzotwitaho. Nta kibazo rwose, igihe cyose mwanshakira twahura tukaganira. Murakoze. Reka nk'uko twatanguye dusenga, n'ubu twongere turangize kino kiganiro dusenga, turagize Uhoraho. Reka dusenge Imana. Mana uhoraho, Mana igira neza, twongeye kukwiyambaza
tugize umwanya tuganira ku bijyanye nawe n'umurimo wawe. Mana ihoraho, ntabwo ari umurimo woroshye, niyo mpamvu tukwinginga tugira tuti ugendere buri wese. Silvane twaganiriye, nanjye wagize iki kiganiro, twese turifuza rwose kuyoborwa n'umwuka wawe wera, kugira ngo nk'uko ijambo ryawe ribidusaba tubashe kwamamaza ubutumwa bwawe, mbese ibikorwa byacu, imibereho yacu ibera abandi icyitegererezo. Mana igira neza, dufite ibyiringiro ko wumva gusenga kwacu kandi witeguye kudusubiza. Niyo mpamvu byose tubyambaje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Amen.